Hello friends, in this video we will be talking about Indo-Afghan relations. Afghanistan hi landlocked country kan tia chu ramsan sanina an hwal ania ama a kaltlang tur chuan ramdang ama mozel tina ni meya. Afghanistan le India relations shetur chuan a history tanga kan zirve angaya. Afghanistan hi kan sia cheu angin man lai atangin ramsan sanin obe tumin an be china 19th century the great game atang khan lo en hoila. The great game kan ti meya hian British Empire le Russian Empire ina Central Asia a power an inchu na ania. Afghanistan rambi ka po hian Russian Empire khan Britain in aron oble ka an hlawa. Afghanistan neighboring country India po ka open ito a British India kanti ka ania. Chutiang bokin Britain lampon Afghanistan ka Russia na aron op ka an hlaw ve boka. Russian Empire in na Afghanistan aron op chuan British India tan po khan hlaw om thei ani an ringa. Chutiang ta ka chuan Afghanistan ka Britain khan lo op masaka buffer state anga khan manan tumta ni. Til pakhat kan shia tur chu Afghanistan hi graveyard of empires ti ani chinani. Achan chu hemi the great game po hian British Empire hian thei top choin op atuma abe na masaber. First Anglo-Afghan war po Afghanistan hi anne lawa. Second war ero chuan anne shama. Third war Afghanistan hian mighty British Empire hi anne le bokani. 1921 chuan Afghanistan chu independent country anita a kan sia tur chu Afghanistan hi Muslim sa kho zom tu tamnaram ani a an sa kho shuai tu te hian ro rel na poimo tak an chel china chung sa kho shuai tu zinga chuan Amand Ullah Khan hi zalen na an han nei khan 1921 le 1926 in Kara lala in puanga. Hey hi kan chia tur chu Afghanistan hi homogeneous country an nilawa. Tribe shanshan clans le ethnic group shanshan omna ania. Tribe pakhat zinga mi lal anga in declare ka an ngai thei der lawa. Afghanistan ramchunga khan buaina neu le civil war te achwa pa a. Amand Ullah Khan hi Afghanistan chua san ngai khopin a omta a Europe a pemani. Amand Ullah Khan lalnu loka hian Mohammed Zahir Shah lala aron changa and he became the longest serving ruler of Afghanistan. Chuan hemi lalna nuaya hian Afghanistan a hian social reforms te educational reforms economic reforms khatyang ang zong kha Afghanistan a hian akhenga. Mohammed Zahir Shah hian a cousin pakhat Mohammed Dawud Khan hi prime minister ada ani hi kan sia tur chu USSR kalphung hi angai sang emema abengkhon boka. USSR Soviet Union nen pon an relationship atha economic le military assistance an mani atang po hian andong na sa emema. Mohammed Dawud Khan ina Soviet Union a on vio lai hian thil pakhat kan sia tur chu Afghanistan shim hi majority of the people hi an traditional and orthodox bogani. They are deeply involved in their religious matters. Kan siya to ka an sa kwa na hi an da poi mo ema. Chumi chu an shuai to pa in communist lama on view like han communist home manifesto le ideology kan en chuan sa kwa na hi an da poi mo lo ema. Communists try to lure Karl Marx page 1 religion to the opium of the masses aloti hial ka ania mishing sa khwana a anin mandutuk chuan revolt dulo na thinlung an nei theya chumi chuan capitalist overthrow tur kha adal theyan ti ni. Hetiang Kara hian Mohammed Dawud Khan le Nur Mohammed Taraki te chuan Afghanistan Afghan Communist Party chu arukin an dinta a hemi omzia chu Cold War hunlai ania. USSR in Soviet Union communist ideology chuan Afghanistan bu a kwarto ti nani chu kan sia tongin Mohammed Dawud Khan hi Mohammed Zahir Shah prime minister ani kan ti to kha 1973 Mohammed Dawud Khan hian Zahir Shah rorel na khadu to lowin alal na atanga bang turin atia Afghan sipai ten chang rualin Mohammed Dawud Khan kha Afghan president alo nita ani heta hian
Republic of Afghanistan an established ta with having a firm ties with the USSR. Afghanistan le USSR inkar athatak mawang khan Mohammed Dawit Khan na sarkar kha Soviet Union puppet anti-hialani. Chumi dulaw na lantir nan chuan Mohammed Dawit Khan kha ama a party Alauddin Pui Nur Mohammed Taraki Khan aron pai thata ani. Nur Mohammed Taraki chuan adu berchu Afghanistan to Soviet influence na hnuaya omto lawa Islamic State nia Islamic principles follow kha andu berchu ani. Thil pakhat kan shia turchu Afghanistan mi puite le an leader te po khan communist ideology kha pai thak tum ma se communist lampang hian doctrine hial ngetak an nevia chu Brezhnev doctrine anti ani. Hemi doctrine hi Soviet Union foreign policy zingami ania. Hemi policy na atum chu ram shim hi Soviet Union influence anga a local to chuan Soviet Union policy lo accept to ram an ni chuan Soviet influence ni na atang khan chua phal ani to lova an chua vi chuan capitalist ideology follow tura anda capitalist ideology and follow le ai chuan varun hial po kha hemi policy hian aremti ani a justify ani. Hetiang ang hi an policy le an doctrine ani chuan Afghanistan Islamic State anga an le tura kha Soviet Union la du tu le an policy le ideology ngai sang tu Hafizullah Amin chuan Sor revolution a organizer hemi revolution hian Mohammed Dawit Khan Afghanistan Islamic State siam tum liakha an pai thata ani. Hetatang hian Afghanistan to USSR in aron invade chanta aron op chanta ani. Soviet Union ina Afghanistan aron opchina peichuan mitam takhan Afghanistan a Soviet Union omkha an ngai theilova. Khatiang Soviet Union ngai theilo tu rebel group anti kha US in aron support ta chia ta tung rebel group ang ho chu mujahidins kanti te kha anita ani anni hi tribal group anni an identity an chiang ma an sa khwana an lavunga an sa khwana dal theitu anga an ngai kha chu holy war kha an puang ta thina hemi an sarkar Soviet Union hnuaya sarkar anga an ngaya po khan holy war kha an puanga US Central Intelligence Agency CIA kanti khan an support boka USA pelama hian Britain Saudi Arabia le Pakistan tangin support na andong tha boka ne. Hemi Soviet Afghan war lai hian kan shia turchu 1980s chawania Osama bin Laden le Arab volunteers how khan Al Qaeda an lo din boka hei hi organization pakhat anti-Soviet Union anita Afghanistan kalin mujahidin stanian khan antang hawa heta hian US na support boka 1989 na chuan Russian troops how chu Afghanistan atanga withdraw an lo ngai ta hialani Soviet Union Afghanistan atanga an chua hian Nazibullah kha leader atanga amaro chu kan soito ang khan Afghanistan chu homogeneous group anilowa tribe shanshan ethnic shanshan cheng an nia heta hian mi pakhat ro rel ni an ngai theilo ma Hazibullah ngei po hi tribal group Tajik leader Ahmad Shah Masud le ahoten an mana an thadle bok ani chuan 1995 chawa khan tribal group dang Pashtuns ho kha an informa Islamic militia called Taliban kha an din ta an leader kha Mullah Umar ani kha sa khoshwai tu ani cleric kanti angkha ani hi tribal group pakhat Pashtun kanti khamo chuan Pashtun tribal tonga Taliban omzia chu students ti na ani hemi hun lai hian students si somnga an oma Al Qaeda le Pakistan ni an thokhawane Taliban chuan Afghanistan chu an opa hei hi khovel ram sang in unrecognized lawa Pakistan Saudi Arabia le United Arab Emirates ho chin an poma an accepta Taliban ho kalphung chu kan shed vek kha an rootlessa Islamic principles kha Afghanistan an the angan na sa implement kha an tumber chu ania Afghanistan Taliban lo pian dan chu kan shethiam to ome Cold War hunlaya
Soviet Union ina Afghanistan an run na an dulo na lantirnan an ni ho hi anin zom khoma Al Qaeda tenen suju US ina lo support trinity po kha kan sethiamo me 2001 September 11 alo ni chuan Soviet Union dona na tana US ina alo support trin Taliban te thopui Al Qaeda chuan US anron attack ta de meya hei hi Osama bin Laden ka isoi na hnuaya tho na an hijacker World Trade Center le Pentagon ka destroyed an ni ti kha kan la se ome hei hi US ina ama leilung ngeya terrorist laka attack ala to na sadber ani ome hemi awang hian US President George W Bush chuan war on terror chu alon sha Afghanistan ram suai tu te na Al Qaeda suai tu Osama bin Laden chu ron hand over to rin a request hei hi Taliban chuan alo refuse October 2001 Afghanistan chu US in invade ta ani hetianga US in Afghanistan arun nuwa hian Afghanistan Taliban tam tak chu Pakistan antlan chia democracy restore le na chance po mi tam takin an base ya Osama bin Laden po 2011 US in anmana an thadbogani Osama bin Laden ber an thaa an man nuwa po Afghanistan chu US chu an la opthunzom zela NATO troops le US army te chuan Afghanistan sipai te ang te po chu training an pe chunzom zela hemi atan hian US hian sum aseng hnem emema chu Barack Obama president aron ni khan US force ang te chu Afghanistan atanga lak chwa adua sum an sen pialama hian Afghanistan sipai ang te po an chan na sa emema achan chu kan soito ang khan Taliban te hi an laral may biglawa Pakistan te aram mipui ang nge te po support tu tam takan oma chung ho chuan US sipai hi an do ve renga American sipai tam takin nun na an chan pha kami awang khan domestic pressure America lama omlo theilowa an sipai tam tak poi soilo ten Afghanistan nun na an chan le thin hi an ngai dan anilawa sum sen pia lama American mipui tam takina an support to lo awangin Barack Obama pon an sipai te hi zoi muang an lak chwa atuma Obama in ma alak tak ma hian President Donald Trump chuan rorel na aron changa US Trump sarkar po hian US sipai te za takle felfai taka Afghanistan an chwa the na turin ma ala chutiang tur chuan zalme khalizat ang depo representative thangin peaceful resolution nei turin Taliban tenen po talk an neya agreement te po an sign na Donald Trump chuan May 2021 US troops to Afghanistan atanga lak chwa vek atuma 2021 aron in her chwa ero chuan Joe Biden to US president aron ni 30th August 2021 US chuan asipai te chu Afghanistan atangin ala chuaka hei hian kumsom ni chung alo opto na Afghanistan chu atitop aniti kan sethiam thei ome US sarkar Afghanistan atanga an chua rol hian Afghanistan sarkar an lo siam lai lo ka chu a collapse ngala Taliban in rorel na an changa anram president Ashraf Ghani po Atlantia ti kan chet vekha Khovel ram sangin Afghanistan sarkar na siam tur Taliban nun phung hi an en thameka Afghanistan sarkar kalzel dan tur hi nangni pon in lo chi ka nga video te po siam kan tum zelanga hemi video bika hi chuan Afghanistan history big engtin nge Taliban lo pian chwa dan kha kan main focus chu anita next video chuan Indo-Afghan relations engtin nge Taliban le India relations kalzel dan tur te kan chui anga nangma ni pon in the ang angin in lo in envedonia